لآلی دن بردف که فرمانداری نواندی یا هیزن امریکی که وکا سنگتوم تیناس کرن برسوا پرسین پیامنیر روداوی دیار کرده دا درباره ایرشین ترکیه دا لسر روش آوای کردستانی گوت او لدیجی هر ایرشا که سربازی یا ترکیه نه که روشا سوریه نه آرام بکه روشه آلوز بکه کولونل جوی بوچینو دبیجه اف ایرش کتینا کرن تهدید لسر آرمان جنوانیین هم بشین وان چیدکن یعنی آرمان جنوان و هم بشین وانیین حسده نه اف ایرشین ترکیه تهدید لسر ویکی چیدکن وکه شر الدجی داعشی اگر او ایرشین ترکیه بردوام بن و شر الدجی داعشی گلکی لواز ببه بجو ترکیه داخواز دکه و بت آواهی ایرشین خواه بردوام نکه وزارت بروانی امریکا رادگینه که ایرشین ویداوی ترکیه لسوری و عراق باندور لسر شر داعش دکن شر الدجی داعش لواز دکن وش همو آلیان خواست آرام بن خوش آلوزیان بدروخینن جگرا سروکا اوفیس روزنامه‌وانی یا وزارت بروانی امریکا سابرینا سنج ده کنفرانس که روزنامه‌وانی دا گوت او داخوازش همو آلیان دکن روشی آرام بکن هر وها گوت اگر اف مترسی اف خطر بردوام بن و باندور لسر دستکفتین هف پیمانی ناف دولتی الدجی داعشه بکن تکس کرد که آرمان جوان وکا ارتش امریکا شکستنا یک جاریا داعشه on the fact that, I mean, as you know, یا راست دباوری من ده چافکانین بردست هنه و راپور لسروی راستی جی هنه و که هنده زانن هفته بهوری ایریش ترکیه هاتیه کرن از دبای باوری دمکو ایریش لسوریه و عراق جی هاتیه کرن ام داخواز جحمو آلیان دکن که آلوزیه نوینا کوکیه کم بکن و یکی جی لبر چابان بگرن که آرمان جامل لوی داره و که ارتشا امریکا شکستنا یک جاریه داعشه و اویریش مجارمان جامعه دور دخن وکو هندزانن جی مطرسیه جی دزدانا وان دستکفتان چه دکه که هف پیمانی نبزولتی علی دیجی داعشه به دست آنیه ام بهتر گرانیه دادن و روشا ایرو کل روز آوای کردستان چه بویا بمباران و توپاران ترکیه اوروپی بدنگ نمان اوروپی زوزو ناخفن لدما دا آخفن خواه نافبرا اوروپا و ترکیه گلکی نباشه هر دمی ترکیه جا او آلی اوروپا و وکا ولاته کی کمافین مروفان بن پیدکه اف کریزا نافبرا ترکیه و یکیتی اوروپا دا بسالانه بردوام دکه نه بسالانه به 10 سالانه بردوام دکه پارلمان اوروپا لپارلمانه 5 پارلمانترین جه 5 ولاتین اوروپیین جدا جه سروکتی پارلمان اوروپی خواستن که ایرشن ترکیه لسر روز آوای کردستانی و هریما باشوری کردستانی به تندی شرمزار بکن سروکا پارلمان اوروپی روبرتا متسولا برسوا واندا و گوت او ایرش دبن صدما کشتنا خلق سویل بانگ لترکیه کر که آرام به رزه لیاسای ناف دولتی بگره و داویل ایرشین خو بینه Dear colleagues, the Turkish Hevalên hêja êrişên hewayî yên Tirkiye li Bakurê Sûriyê û Iraqê piştî teqîna Stenbolê dibin sedema can ji destana xelkek zêdetir û rijandina xwînê. Ez bang li Tirkiye dikim ku xwe aram be û rêzê li yasa û binemayên navnetewî bigire. Evê daxuyaniya seroka Parlemana Ewropa ji bo van her pênc parlamentarên Ewropî yê ji pênc welatan e û ji sê fraksiyonên cuda ne piştgiriyeke mezin e ku ew jî bi daxuyaniyekê daxwaza sekinandina hêrişên Tirkiye bû ser Rojavayê Kurdistanê bikin. Ev rastiya tal pêwîst e bihête dîtin. Hola daxuyanî lê hatiye dan ya vala bû ji bo bi dehan dezgehên mîdyayî yên welatên Ewropî û romala kombûnên Parlemanê Yekîtiya Ewropa dikin hêjayî bayexpêdanê nebû. Parlamentarê Dustê Kurdan û ji Danîmark Nîkolay daxwaza gav û karên zêdetir ji Komîsyona Ewropa li hemberî Tirkiye dike. وەکی کو دیار بوو سەرۆکا پارلەمانتۆیە ئەوروپایê dê destpêka vê rûniştinê de bi peyameke zelal bank lê Serokkomar Erdogan kir ku rêzê li yasayên navdewletî bigire û binpêkirinên rejêma Îranê jî şermezar kirin. Hêvîdarim li dema bê de gavên bêtir bibînim.
به تایبەتی ji aliyê Borrell berpirsê siyaseta derve da ku vê pirsê bişopînin û gavên pêwîst biavêjin. هفکاری وی جنمسا کو به بردام سردان باشور باکور و روشاوای کردستان دکه دبینه کو پرسا بمب باران کرنا روشاوای کردستان دناف پارلمان اوروپی دا مجارکه مزنه. I think there is a geopolitical interest of Turkey and Iran, but there is also the reason that Mr. Erdogan and لگوری من برجواندین ترکیه و ایران ین جیوپولیتیک هنو اردوغان و رژیم ایران دناو ولاتن خواده دبن زخته که مازندنه لو ماجی ویلیستیک دلیزن هلبت اف شرکه لدجی مدل شهرستانیه جبر که هرما کردستان و ریوبریا خاصر میناکن جبو چوانیا باشتربونا جیانی و یکسانی و وکیلی بونه تشتی که او حزناکن اوه جبینا پارلمانتیا اوروپای جروجا دوشمه و لور دجوه اف پرسه گلکی مازنه جبر که همو کس به دیمن داوی هفتی شوک بون دما که ترکیه دست به ایریشی کرد. Very big issue because everybody was shocked by these pictures on the weekend when this Turkish attack started. پارلمانتارین گروپا دوستایتی کردان لپارلمان اوروپی کار جبوی چنده دکن که هیرشن ترکیه بخنه ده اجندای کمبونا دهاتی یا پارلمانی ده. د دیروکا یکیتی اوروپا دا دو جاران مزنترین پشتگیریا پارلمان اوروپی بود کردان هبویه جارکه ده شر داعش دا کوزیده در پشتگیریا باشور و روشاوا بویه اونها جی پشتگیریا مزن جبو کردن روش حالات و او سرهلدانا مزنا ناوی جن جیان آزادیه لی ایدی پرسا کردان لباکور کردستانه جی و ایرش ترکیه یل سر روشاوا جاره کدن دبنه روژاوا پرلمان اوروپی زناشینو روداو ستراسبورگ